chai. Akwari mauna bibana ba warmum ngwenu murenze neza gwa inyana ko basimba ko bagize ubwanyu bone muri yo numukora toberi era itwe nk'abanyabuje cyashemiza munonga kula Ibanda kwisha hacha ikitu akwe twantu expecting atantu mangu teguza kwisha konka nk'abantu bambira bayikwata mu bisha twashamo ndiro ku friendly tarwentaro kandi tu expecting kugira ngo H2 hila mu semi finals zakuchongera tukivuge mpaka finals kwehanisa kwate chikofu story handi ikise kugira ngo tuze mukonga tukaza tournament eji nekigendererwa cyo kwate chikofu mukama tugirire mbabazi twazana kurungi hatwayerekerezo kuzana finals tinyine kubangana sakona nakace ngo hasande za kusingo mpira ichikopo kihe bushenyi kiredo mu nshozo za Buhweju twabatayiro wabo nabo bagaraka batsinga konka nikwebiri ntafukana babiri hagomwe konka chamani ompira mugashogwa tournament sinkezi no kureba mutwamanyana twanywana twahabrangana twakwere mukavu hatito orede mukago Buhweju twagikora kandi nintekateka mutera ko mu mupira neza gumiza muri geno misho agwentunguka yitu nasiba abanyabuhweju batwakiraje twazanaje tubatutera bukuri taba mu ntomi taba mu muhoro ko kutwizana ko twagarakaye.